Қайырлы ақшамлар, эфирді нетеже программасы бүгін февралінің 22-сі студияда сіздеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Мен Қырым татары Украина ватандашы олам. Бойлашиярнен Сервер Караметов Киевнан Мустаққылық мейданында бір кішілік наразылық кечірді. О президентнен Курушев кечірмеге ве ярмадаға Қырым татар мұхтариеті статусы берілмесіні талап етті. Наразылығы бір қач саат девам етті. Тәфсилатлы Желевқамызда тариф етілі. Қырым татар милли әрекетінің ветераны 76 яшында Сервер Караметов Украина байрағына сарылды. Қолында президентнен көрішмеге істейім, Қырымның тамыр халқы мұхтариет талап етекібі язулы шарны тұта. Мейданға президент берілген сөзні тұтсын деп шыққанын айтам. На этом площади меня лично, я здесь в 2013 году был на Майдане, и лично мне он говорил, что обязательно это будет Крым автономный. Но кроме этого он уже 4 года вообще ничего абсолютно не делает. И не хотят, по-моему, делать. Вот за это я приехал с Крыма. Наразылық акциясы кечкен инсанларның диққатыны желпетті. Инсанлар Қырым аққында сұрап Сервер Караметовнен фоторесім шығармаға башлады. Қырым татарларға ве милли мұхтариетке қол тұтқанына айталар. Потрібно щось вирішувати з цим питанням. Тому що я сам стикався з кримськими татарами, які втікали звідти сім'ями. Тому що це народ України, такий, як і українці. І такі ж самі люди. І дивлюсь на людину, яка вже в віці стоїть тут, яка теж хоче свободи для свого народу. Сервераға бір кішілік наразылыққа ilk сефер чықмай кешкенсіне Межеттегі Юқары Рус махкемесінің янына о Путин балаларымыз террористдегі язулы шарынен келгені. Бұйлы етіп Сервер Караметов Қырымда Қырым татарларға епілған репрессияларға қаршы наразылық білдіргені. Русия құқық қорғаушылары оны серт бір шекілде еқалады. Паркинсон хастасы олған Қарбабаға қаршы екі протокол түзілді. О полиция хазімлеріне қаршылық көстерген кебі 10 күнге апске алынды. Тебе мало, да? Да ничего, никуда не пойду. Да никуда не пойду. Никуда. Не трогайте человека. Не пойду. Чего вы старика дергаете? Больной человек. Чего вы не трогаете больного? Больной человек не видите? Отпусти меня. Отпусти меня. На основе чего забираете вы? Вы совершаете преступление, ребята. Позор! Тебе как раз надо. Вы будете отвечать за это перед законом. Сервер Караметов Украина президентіне Қырым татарларға милли территориаль мұхтариетіні берме меселесіні созмақ мүмкіндегі деп хатırlatмаға істей. Риана Алиева, Виктор Пономарев, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Қырымның Юқары Рус махкемесі Рустем Трошның махкеме давасыны февралынан 26-сына қалдырды. Октябрның 14-інде бір кішілік наразылықта иштирак еткені үшін ишгалчылар ona 10.000 рубле пара жазасына берді. Окуны бір кішілік наразылыққа 100-ден зияде Қырым татары шыққан еді. Олар тамыр халыққа қаршы репрессиялар тоқтатылмасы талабынен язылы шеярлар тұтайды. Ишгалчылар бұны қанунсыз митинг olarak танып, 80 инсанға 10-дан 15.000 рублеге қадар пара жазасына белгіледі. В ходе разбирательства возникли некоторые несоответствия фактических обстоятельств дела тому, что было отражено в материалах. Соответственно, судья отложила рассмотрение до 26 числа на 15:00 и будут вызваны в суд еще свидетели. Помимо участкового, который составлял протокол об административном правонарушении, еще будут вызваны работники. Русияның таққат комитеті Веджей Кашқа өлімі себебінден жинайы дава башлатмаға істемеді. Бұның Русиялы адвокат Николай Полозов білдірді. Айтқанына көре, бұл қарарыны шикает етежек. Если нам предоставят эту возможность в соответствии с законом, естественно, мы ознакомимся с тем, что содержится в них, и уже тогда будем мотивированно обжаловать это возбуждение дела и настаивать на его возбуждении, потому что и родные Виджи, и я убеждены, что это не какой-то несчастный случай, а абсолютно целенаправленно совершенное преступление. Веджей Кашқа ноябрьнан 23-інде вефат етті. Бұқын ишгалчылар Бекер Дегерменжі Асан Чапух, Кәзім Аметов и Руслан Трубачны яқалады. Полозовны айтқанына көре Веджей Кашқаның ақрабасы Еминке юрек хасталғандан дегелде Русия силалы құветлер қадимлерінің әрекеті нәтижесінде вефат еткен.
Ахмеджетнің Жигулина Роша мескен ерінді Ишгалжы акиметі жамины екмаға башлады. Бүкінлері пенжерелеріні чықаралар. Жами 2005 сенесі құрылған еді. Бұл топырақ үшін көреш 10 елдан зияде девам ете. 2015 сенесі Ишгалжылер бұл топырақны құрожы шіркетіне берді. Анда чоқ қатлы ев құражақлар. Бұл топыраққа идея еткен қырым татарларға шер живарында топырақ теклиф еткенлер. Cuma ibadetliğe baydık. Müslüman bayramlarını otkızdık biz mında. Nemizin meclisimizin mında gerek bir apansızdan bir severli neler çıksa, meseleler çıksa onu mında çiziydik. Başladılar pencereleri çıkarmaya çünkü bunlar bize haber ettiler. Gelecek camiye indi sizin bunda geçiremeyeceğiz cuma namazınızı. Şimdi bunun yerine bir başka yerden bir toprak versinler yakın. Bir yerde cemaat çok. 1000 kişi bir yakta olsa, 1000 kişi bir yarım bin bir yakta o yakka barmağa uzak. Ишгалжылер хан жамисінің таван ағайшыларына қанунсыз деңіштірді. Бұны Эдем Дудаков білдіре. Өз Facebook сайфесінде 2016 сенесі чықарылған таван ағайшыларының вазиетін акс еткен видеоны дерчетті. Ол вақыт тек бір таван ағайшыға тереме қойғанлар. Жами таваны қави екен. Ишгалжылер қадими таван ағайшылар еріне яңысыны ерлештірді. Дудаков олар реставрация үшін келішмейдей. Только 1 год подготовить материалы надо. Вот почему они не успели подготовить материалы. Поэтому они стали вместо дубовых балок устанавливать составные балки, потому что их не надо готовить и ждать. Любую балку из цельного дерева надо готовить 1 год, чтобы она набрала, чтобы она, влажность ее не превышала 14%. То есть в данном случае они пришли на проект полностью неподготовленными. Қырымның Ишгалжы акиметі қырым татарларға қаршы чықа. Amnesty International тешкілятының мәліматына көре Ярмадыда Русия ұқық қорыжылары Милли Меджлисіне ясақ етті. Сөз сербеслігіні сыңырлайве қырым татарларының евлеріне ұжымете. Олар қанунсыз силя, наркотик ве экстремист эдебиятына қыдыра екенлер. Аққорчылайжыларының диққатыны Эмирусин Кукунын давасы желпетті. ФСБ оны террор тешкілятында иштирак етмесінде қабатлай. Эмирусин Куку 25 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле. Amnesty International Емінке Будава сақты малюмат есасында уйдырылды. Працівник ФСБ приходив до нього і вимагав співпраці. Тобто він говорив про те, що він звертався до Еміра Хусейна і говорив, що давайте будеш розказувати мені, що відбувається всередині кримсько-татарського ком'юніті і працювати на нас. Емір Хусейн відмовився. Коли Еміра Хусейна вже було арештовано, сталося ще гірше. Цей же працівник ФСБ прийшов до його 9-річного сина в школу. Қырымда инсан ақлары бұзылуф меселесі Венада өткерілген ОБСЕ топлашуында көтерілді. Бұны Меджлис рейсі Рифат Чубаров айтты. Украина еті 7 инсандан ибарет. Бұл топлашуында тежавуз Русия девлетінен темсілжілері де иштирак еткен. Чубаров айтқанна көре қыш сессиясында музакире етілген мевзулар резолюцияға кірсетілі. Сессия 2 күн девам етежек. Мы пытаемся, чтобы ОБСЕ не только не уходила от решения вопросов, связанных с оккупацией Крыма, а делаем все для того, чтобы дать этому процессу второе дыхание. Украинская сторона подготовила резолюцию, которая касается оккупированного Крыма, состояния с правами человека, положения крымско-татарского народа. Присутствовали представители российской стороны, но они, как всегда, молчат и только тщательно записывают все то, что говорилось. Қырым Ишғали күнделігінің левхаларына көстермеге девам етеміз. 22 февраль күні Ялтада Евромайдан акциясы қиярда есе Беркут қадимлеріні қаршылайлар. Ләкин Майданда Қырым самооборонасына язылар ве Ленин абидесіні қорчалайлар. Керечте есе Евромайданға қол тұтқанларының митингіне ұжым етілді. Қырым 2014 сенесі февраль 22 күні насыл еді. Келініс қатырлайық. Пример государственного переворота. Вчера я имел разговор с президентом России Путиным. Я никуда не собираюсь уезжать в страну. Давай, коллег! Но вы обязаны защищать, а при этом человеке. А вы что сюда
Севастопольская рота милиции особого назначения «Беркут» задачу по охране общественного порядка в городе-герое Киеве выполнила полностью. Кто готов отстаивать интересы Крыма и крымчан, не допустить в Крыму радикальных настроений, подходите сюда, мы ждем сегодня всех. Мужчины в возрасте до 50 лет, адекватные, трезвые. Наша главная цель сегодня... Почему нам не сделают референдум? И не спросят у каждого, кто хочет не остаться. Русия Қырымны ишғал етіп, деңіз қануны бозғаны үшін Бірлескен Девлетлерінің Акимлік Махкемесінде жауап бережек. Махкемеде олған зарарларының миқдарыны белгілемек кереклер. Бұны Украина Тышкы иштер назирі Павло Климкин айтты. Украина кетірілген зарар миқдарыны айтмай, чүнки Русия қанун бозылуына девам ете. Украина махкемеге мезкур меморандумны базар ертесі күні берді. Оскільки Росія продовжує порушувати права України, відповідно, Росія за це заплатить. Суму визначить арбітраж, сума буде дуже значною, оскільки це стосується порушень прав України і в Чорному морі, і в Азовському морі, і в Керченській протоці. Абалонь район махкемесі Виктор Януковичның адвокатларына Петро Порошенконы текрар соруға чекмеге разылық бермеді. О қачқан президентінің давасында шаатула. Бүгін махкеменің шаатларыны соруға чеккені yok. Невбетеки имайы тарафының шаатларына келді. Қачқан президентінің адвокатлары дейки шаатларынан чоқысы я ишғал етілген Қырымда, я да Русияда болуна. Лав Янукович заманында мемурлары шу жүмледен сабық баш назир Николай Азаров, сабық ичешлер назирі Виталий Захар Ве Янукович мемориятынан ел башчысы Андрей Кулиев ақында кете. Имайы оларны видео бақ вастасынен сорғыға чекмеге чағыра. Ләкин махкеме оларны Русияде болынғанны избатлайжақ, весиқаларны бермесіні істеді. Кележек махкеме февральның 28-інде кечірілежек. Безумовно, вони готові приїхати, але ви розумієте, якщо вони приїдуть, вони вже не зможуть надати показань, тому що будуть незаконно ув'язнені згідно обвинувачень, згідно сфабрикованих обвинувачень Генеральної прокуратури. Тому є шлях відеоконференція, ми його вже застосували під час допиту Віктора Януковича. Сторона обвинувачення вважає, що сторона захисту не виконує прямі свої обов'язки по захисту свого підзахисного самообвинуваченого Януковича, тому що в другий день сторона захисту взагалі не готова до процесу. Бірлескен Девлетлерінің қавсызлық шурасында Суриядегі Шарқи Гутада сакинлер ұжымге оғыратылғаны меселесіні музакер етелер. Сонки малыматқа көре анда 300-ге яқын инсан елі ақылды. Олар арасында ұнларнен бала бар. Беңден зәді инсан яраланды. Женг мейданына чевірілген региондаки вазиет ақында невбетеки левқамыздан оғырене білесіңіз. Ең азындан 250 кіші елі ақылды, оларының арасында 60 бала бар. Да 1,5 bin инсан Дамаск живарындағы Шарқи Гутада яраланды. Асының ордусы Сурия сенчіларына 4 күнден берлі бомбалай. Dünya topluluğu sakinlerge qarşı ateş açılmasını takbih etdi. Şarkı Gutadaki kergin vaziyetten sebep Birleşken Milletlerinin Xavfsızlık Şurası toplaştı. NATO baş katibi Antonio Guterres Damask civarındaki jengni to'xtatmaga çağırdı. Birleşken Milletlerinin yol başçısı deyki bu toprak cehennemge çevirildi. Rusiya Tышкы иштер назирі Сергей Лавров bildirgenine göre Moskva Birleşken Milletler Xavfsızlık Şurasının Suriye'de ateş kesilmesine dair kararga
қол тұтмаға имкананы бақачақ. Удейке, бұтыда кайсянчыларға Асадның ордусы кіречек деп хабер етілген адам. Ләкин олар шерны теркетмеге разы олмаған екенлер. Буквально несколько дней назад наши военные, которые работают в Сирии, в центре по примирению враждующих сторон, предложили боевикам уйти из Восточной Гуты по-доброму, так же, как в свое время была организована эвакуация боевиков с их семьями из Восточного Алеппо. Алмания канцлері Ангела Меркельде Авропа лидерлеріне мұраджат етті. О Суриеде қан төкілмесіні тоқтатмақ үшін әрекет етмеге талап етті. Зараз ми бачимо жахливі події у Сирії. Боротьбу режиму не з терористами, а проти власного народу. Вбивають дітей, руйнують лікарні. Це все різанина, яка заслуговує на осуд. Ми, як європейці, маємо покласти їй край. Шарқи Гута Сурияның пайтақты Дамаскның живарында ерлеше. Оны Сурия сенчілары контроль ете. Башар Асадның үкімет ордусы есе қамачауға алды. Кешкен сене майысының дортунде Шарқи Гута деэскалация аланлары жерверіне көрсетілген еді. Suriyede ateş kesilmesine Rusya, İran ve Türkiye kefil etmeli. Елена Шустова, Zaman, АТР. Владимир Путин 10 күнден берлі көрінмей. Русия президентінің соңғы видеосы февральнан 12-сінде шығарылған еді. Ада Путин зорнен лафете, оксуреви, чайычы. Бұндан соң Кремль ребері бұтын ачық чықшыларыны лягу етті. Матбуат кәтібі Дмитрий Песков президент суықланды, ләкин жидді бір шей йоқ ішіні девам етеді. Путин илк сефер йоқ олмай. Кечкен сені оны бір апта девамында көрмеген еділер. Ресми сайтында есе аман-аман эркун иш көрушевлері ақында хаберлер чықайды. 2015 сенесі март айында да Путин ғайып болған еді. Күтлеви хабер васталары ескі гимнаст Алина Кабаева бала тапажақ деп, исвечереге кетті деп білдірген еді. Ал азырда Русия президентінің ғайып болмасыны чешіт себеплерінен аңлаталар. Лав Суриеде Вагнер арби шіркетінің хадимлері еляк олғаныве жидді хасталық аққанда кете. Мартның бұрынды Киевден Херсондан кечеп Қырымнан Мемури сыңырына 10 километрлік месафеде олған Вадим станциясына қадар трен баражақ. Бұл ақта Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжесі Борис Бабин айтты. Оның айтқанына көре Вадим станциясындан сыңырға бармақ үшін нақлият тақдим етілежек. Людина приїжджає з Києва в Херсон, вона може пересісти в пригород приміський вагон, придбати в ньому квиток, там нормальні плацкартні вагони, і доїхати швидким графіком до станції Вадим, там орієнтовний час 11 ранку. Вона виходить, там 10 кілометрів, там будуть, ми працюємо з місцевою громадою, і легальні таксисти, і місцеві автобуси до КПВ з КПВ. Так само вечором з Вадима буде поїзд приблизно в 5 вечора. Қырым-татар генчлері Украинада насыл етіп Қырым-татар тілін оғырене. Мұқберлеріміз Киевдеки Таврия Милли университетінің студент-ве ожаларынан сөбетлешті. Тәпсиятлы желевқамызда тариф етілі. 1897 сене Эшфреш Шемизадының ширеті ярдымынен Таврия Милли университетінің талебелері туфған тілінен таныш ола. Олардың эксериеті қытадан Қырым татарлар. Туфған тіліні олар sıfırдан огрене. Шунun için ожалар уч тілде дәрслеріні кечірмеге мечбур. Наши студенты разных национальностей, и преподавание ведется на 2, иногда на 3 языках. Если наши студенты в Крыму как-то изучали в школах крымско-татарский язык, то наши сегодняшние студенты, находящиеся здесь, в основном с материковой Украины, несмотря на то, что они по национальности крымские татары. Ребята и в школе не приходили ни язык, ни литературу. 15 студент Таврия Милли университетінде Қырым татар эдебиятына огрене. Ширлер, терджимиаларыны оқып, мерахлы музакерелер кечірелер. Қиынлықлар олғанына бақмадан Қытада Қырым татарлар туфған тіліні огрене. Балалар үшін дегел Қырым татарлықны сақламақ үшін талебелер Қырым татар тіліне эмият бере. Это мой родной язык, и я поступил сюда, чтобы... у меня владение им не очень сильное, и чтобы улучшить его и вывести его на высокий уровень, поступил на эту филологию. Раньше, когда в детстве окружение было, вот знаете, больше дедушки, бабушки, с ними и язык был на уровне. Потом, когда их не стало, когда общение с ними прекратилось, тоже язык стал теряться. Mecliste şikayet eteler. Kırım Tatar tili Ukrayna müstahilliginde hiç inkişaf etmedi. Ve cenkten evvel seviyesine yetti.
В вопросах крымско-татарского языка больше, наверное, разговоров, нежели дел. И именно, наверное, в силу этого за 20 с лишним лет независимости Украины крымско-татарский язык подошел к черте, за которой, в общем-то, уже считается, причисляется к языкам исчезнувшим по списку ЮНЕСКО. Нәтижеде Украина уникаль тіліні ғайып ете біле. Қырым татар тілі дигер тілеріні білмек үшін бір чоқ имканларны ача. Починаючи з 17-18 століть, всі, хто знайомився з кримсько-татарською мовою, цей самий елемент і підкреслювали. Якщо ти знаєш гарну кримсько-татарську мову, принаймні 12 мов ти можеш розуміти. Қырым татар тіліні бұл университетінде öğrenmek мүмкін. Озгун қырым татар тіліні келечек несілер үшін сақламаға істейлер. Татьяна Сулей, Ислам Пинка, Заман, АТР. Ярын февраль 20 күні Киевде Номан Челебежиханға бағышланған милли күреш ярышы өткерілежек. Күреш федерациясы соңғы кере ярышны 4 ел евел Қырымда кешірген еді. Бұл жұма күні 100-ге яқын күрешші иштирак етежек. Эксериеті Қырым ве Херсон вилаетінден келді. Мерасим Киев Политехник институтының спорт салонында саат 11-де башланacak. Bu Eyüp Kureş'te defalarca Kırım çempionu. O yarışqa hazırlana. Bu işte ona Fevzi Mamutov yardım etti. O Yunan-Roma Kureş'inden Avrupa çempiyonudur. Eyüp eski Kırım'da yaşayı 5 yıl devamında Kureş'nen uğraşa. Onun fikrince Kureş'te ruh ve vücudunun gücünü kavilleştirmekte. Куреш ты начинаешь бороться сразу в захвате с расчетом 50 на 50, шансы соперника равны, уже в опасном положении. Из-за этого это красивая борьба тем, что она бросковитая, красивая, зрелищная борьба получается. Fevzi Mamutov çok yıllar devamında Yunan-Roma Kureş çeşitinin uğraşkanına bakmadan milli Kureş onun hayatında mühim yerini ala. O ayta ki hatta oz uğraşkan Kureş çeşitinde milli Kureş usullarını kullanam. Моим коронным захватом является так называемый крест. Это захват, когда одна рука твоя снизу, другая сверху его руки. Смысл куреша заключается тоже в этом же захвате, только ты держишь человека за пояс. Kureš bu Kırım Tatarlarının milli sport çeşidi. Sportçılar bir-birini kuşağından tutup rakipni sırtına yatkızmak gerekler. Adetince galibi kazangan koy ala. Tarihçi Gulnara Bekirova ayta ki bu kureş en güçlü olganını belgiley. Для того, чтобы сохраниться, нация должна выдвигать, так сказать, на арену сильных, крепких мужчин, которые способны бороться. И, конечно же, подготовка воинов, подготовка людей, которые в состоянии были отстоять государство, честь женщины, честь нации. Вот это всегда было как бы во главе угла борьбы Куреш. Kırım Kureş Federasyası Kırım'da ötkergen sonki yarışı vaxtından 4 yıl geçti. Bugün Federatsiya Prezidenti Lenur Islamov aytkanına göre milli Kureşni kıtada gayrıdan tıkleyler. Kureş mektepleri endi Geniçisk ve Xersonda açıldı. Böyle Kırım beraberlikte olmak için böyle söylemek kolay. Ama da yapmak, hepsimiz cemaatle beraber toplaşmak, birbirimizi kucaklaşmak, hepsimizin destek etmek, böyle yapmak, hareket yapmak gerek. Onun için ben isteyeyim sizin hepsilerinizin evden çıkarmağa, imada kemege, Kiyevski Politexniski Üniversitesi'ne kelseniz, hepsimizin birbirimizi yüzümüzün koruyuk, bakayık özümüzge, destekimizin duysunlar bu Kırım Tatar bağlar, bizim kureşçilerimiz, Kırım'dan kelgen bağlacıklarımız. Noman Челебежиханның vefatından 100 yıllığına bağışlanған milli kureş bu cuma Kiev Politexnik İnstitut binasında ötkerilecektir. Yarışta 100'ge yakın sportçı 9 kategoriya boyunca iştirak edecek. Viktor Panomarev, Hasan Eminov, Nikita Kondratenko, İslam Pinka, Zaman, ATR. Bu saat hazır olған sonki haberimiz еді. Hepinizге хайырлы ақшамлар тілейм. Daima ATR-ле олына скорышкенже.